Allahumma Allahumma syaitan nasi ya Allah. Sengkang, angin ribut, hujan. Nih, lihat semua teman-teman. Ya Allah. Lihat petanda langit sapu. Dia ini disengkang, ya disengkang. Karena polo dito gaga mariaga kasi onnya mati lampu. Kamu ni makalewang kalinga tapi makaday tahu sesa ngaseng positive thinking saja. Kato makada auto terek minasen tapi ironin na dia na ganna 2 detik. Maka samangi mati lampu. Mati lampu tapi monitor pada aku ang paring kalinga aku pada itu trompe. Kato jadi pas share di Facebook oke di Facebook kato makada ya nasi mangkali boy itaro alunge sapo ite boy masyaallah. Oh, itaro alunge masyaallah. Boy dia panginge karong ingi sapo sana angkatan tanda aja senar aga senaro puting baliun. Nah itaro alunge sapo ite silalus sa di madapung mabolong agar petan kanya lolo ruka parongingi aro kencap lari ro alunge mamulai tetap tutup mana kan langnya na tarolong kamu poro capa mapute aro kamu poro mapute kamu poro cede aga yang mapute ya macam itu ini tak tutu itar cek dia pasal ding ini
Ya ang katuna Muhammad Hasan Basri. Ang katuna ko bagya ko nye lempo. Ni bagyang agasin ne. Ero Maria Ware kasi tanan lempo ni. Ila dong mana kisapok ko sini na sapok ko ila dong mana kasi sila surata yang kain kana apa coba. Namura ni pole busir ada sapo. Madira ni bosi deh. Ayo masuk 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 masuk. Masuk. Jangan lebah. Angingi makan cat to. Ito mano kasi bay tapali-pali bawan na taro. Oh, panilo sa polo na tama. Wala ni bosi Ladong amane kisapo sengkang na dia na mariga kasi Assalamualaikum.